ljudi u moj novi video. Danas ćemo snimati reakciju na Parkour Failove 2. Krenimo na video. Na Parkour Failove. You are the king of fails, man. Fuck. Najzabavnije je kad debeli rade parkour. Oh. Prsa. You alright, bro? Oh shit. Ovo je bilo u nekoj epizodi, a ne, to sam ja začela. What the fuck? Taka... Čekajte, samo da pronađem taj dio. Ne. A jesam puno prebacio. Evo. Takav ja salto i inače radim. A isto tako padnem na noge. To jest, jedva padnem na noge. Pa mogu si bar roll napraviti. To. O, dobro, nije u vodi. Il était plus propre que tout à l'heure. Inače salto je free running. To nije parkour. Izgubila je jedan život maca. Давай. Ой-ой-ой. Тихо. Навелся. Nepravilno. Evo opet mačka. Za ne rade to ljudi parkour failove, a ne mačke. Ili panter. Muerto. Wow. Znači htio je napraviti salto i nije se usudio koji ja inače. Нормально? Evo ovako sam se ja pravio ko mrtav. Jer imam tu jednu bolest i onda se mogu praviti da sam mrtav. Evo opet krava Linka. Patike. Ošle mu patike. Nije i dobro zavezao.
Mogu si to bar kamerom snimit kak si pao. Previše se izokrenio. Oh, he bailed, he bailed, he bailed. I banjuri. Take two. I saw him. Oh. I'm definitely gonna cut this. Let's keep going. I'm tired. Oh. I to bi bilo to, ljudi. Čekaj, ne. To za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako je, ostavite like. Vi koji još niste gledali ste ovaj video, stavite subscribe. Vi koji niste. I to bi bilo to. Pozdrav!